Karita gundaway mga ka-JCQ ket dati nga mismo diti barangay Maglawi Norte iti Kuri Mawilocos Norte kagayem ken kabsat gapuanan nata inti man makisarsarita iti maysang miyembro iti barangay Tanod iti nadakamat a lugar gapuanan na ta adda iti mayak akusar kanya na nga isuna ket nakabidot iti cellphone then detoy ket maipagarup metten nga tinagikwana gagayem kirabsat intay man ipalawlawag ken ni ma'am may isang barangay Tanod ken intay pay makasarsarita ni Apo punong barangay Lumel Sumngat. Ma'am, kasano iti napasamak ta sigon dagiti impormasyon nga iti malala ket maipagarup nga napidot mo kalpasan na dayta ket napan mo ing kabil iti maysa nga pagtarimaanan iti cellphone nga kuna dagiti daduma no apay nga ijay pagpatarimaanan ti cellphone ti nangipanam may mayat kuma nga insurrender mo iti biyang ti barangay wenno iti biyang iti daytoy pulisya. So ano iti napasamak ma'am kasano iti panakapaydot mo? DJ sir, nga cellphone, nahan nga siya nga mismo iti nakapidot, sir. Okay. DJ anak ko, kini kabagis ko, sir. Oo. Itatan, sir, han kumat ng DJ nga cellphone, napidot ni di anak ko, sir. Tatan, inyawat na kinimanang ko, pero awan iti casing na, sir. Okay. Nga nakapaklib ka no di cellphone, ti sudan ng pidot, sir. Oo. Itatan, iditirabiin na, sir, kapota di daw malukatan. Slide din di anak ko kano sir ngem at agparang amin balay-balay ken sabsabong sir. Ket kadetan sir di kadhan ko nga naibibiyangan sir ngem ayaman na itirabi. Yes, ma'am. Tatan sir di kad kabigatan na sir ta no naka-open ko man od SIM card na sir dati mawagan ngem awam met sir awang casing Ay, so idi surrender de jay anak mo king kaawan ti SIM card na. When sir awan amin sir. Tang sir idi gapot ta di makita sir napangku ing kabil didta. Yes, di ang sir, yan ko pagtarmaan. Ang kaputa, ading hamo nga kwa detoy ka ataking bagi. Ala sir, kunak mo na sir. Pakitawag mga ruting ka sir, no, aday maidto yun. Kamay na alaan sir, kadak mo makita. Kunak sir, taday mo ubing ko, nagpindot-pindot, kunak ka sir. Kagapo kaday din sir, pinatawagan mi sir, ang ururayom mititawag. May kanya na nga sumbat de ubing, madimit sumbat sir ta adanak nga rod ijay pa lang sir. At ang gapo ta mapanak mat ijay palawan ngamin sir, ta nakapila na dijay. Napangkulang impact ko sir. Alay bagam tulat ta nga rodon, kunak sir kinday jay naka pagtartaramaanan sir. Isu day jay gapo ta jak nga urang nagsubli nak ijay awang bati taon sir. Isu nga nagawid ak mo. Tungum umuno na pala day ubing sir nga aking baging nga napan ijay balay ta danak ko pala ijay palawan sir. So deti aking kukwa kalpasan nga naamuan na nga sikat nang isurrender iti pagpatarimanan o may nabinirok ti lugar iyo di ba pagtaengan nyo ma'am? When sir, may inuray nak di balay sir tajak pa nakasangpet nga rod tadanak pa lang tikwa. Mamidi ka po ta napangkuin subli yung motoran sir nakita nga di balay. Isakto nga. Di aking kukwa. When sir, kun anak manang adaking kat SIM card anak ko awan amo ka SIM card na data kun sir. Ta napidot di ading mo kinimanang ko nga awan iti SIM card nan sa akin, casing na ko sir, tawang mo't labos mo't. Kin may sa sir, no, ada ko madigigi SIM card na, anan mo ko naka-register ti tao day dyan, mabaling ko sa rin sir. So di adalat ako madigay sir, no, ada ti SIM card na sir. Yung atap ko, baka ada ngarat sa bali, nakapidot sir, ta inuwarang damot lang di dyan, yan ti pagdalanan sir. Mano titawen dahil tinakapidot nga anak mo ma'am? Grade 5 sir, ag 10 to 5 lang. Lalaki wano babae sir, atad ta sir. Okay, oo. So, idi in-surrender deti anak mo kung ka ma'am awan iti panunot tayo nga ti pang-surrenderan de kuma is ni Apo Kapitan mo no iti biyang ti PNP ma'am. Kung mga rod sir ngum ti napana ngamin ijapyasen sir, dijayan ti Palawan ng pinapang kumain pa pasjayan sir tang makita ang gaputan nakitan sir. Da mga pinagikwan kinwa ipakitawag mo man sir nga rod yung bagi ko namin sir. So tinawagan namin sir. Sino nang tawag ma'am dito? DJ Agop operator sir. Idi nalukatan na nakita nan sir. Okay. So ma'am, karita gundaway, sikat ti mapagdidinamagan ta dito lugar yo. So anya iti kaslang mensahem karigiti ka barangayam ta akakusaranda ka nga dito cellphone na pidot mo then maipagarup nga dito gandat mo nga mang tagikwa. So ana iti sungbat mo ken mensahe ma'am iti publiko.
Dito apo, haan ko nga tagikwaan, tano sa bali ko matigandat ko apo, sa bali ko mga lugar tinapang ko ng kabilan, dito nga cellphone apo. Ta dito apo, maglawin norte pa ila, ang tingkore mau apo, tinakapiduta mi, iso nga dito met lang asidag apo iti, nang ipalukatak apo, iso nga apo, no daman am nyaman ti bagbagayo kanyak apo, haan mi nga tagikwaan DJ apo, ta siya pa nga mismo matan apo, iti napanangikwa dito asidig mi. Ket numan apo, kas bilang adati, ti sabsabali nga panuno yu kanyak apo haan ko nga maitured apo iti agtakaw no tinakaw mi apo DJ ko ma mismo nga nakita dakpay ta surot-surot datlo ganda nga napan nagdigos apo ket dati ko pa apo no tagibas si tenda kami nga pamilya apo okay laeng bas handa kam ko maapo nga badbadamag agtatakaw tawang pwede nakadamdamagan mi nga agtatakaw apo re kasi no trigat ni apo. Okay po, oo. So, di nagkwapot, di pagdamagan nyo, tayo mismo, apo nga nagkwang gapot na siya, timot apo, ti inanagos na siya klata tumagdaran amin, apo nga nakabaso rin, apo. Okay po. Ma'am, inikanda ka iti second chance. Iti biyang ti konseho ken iti parangi liderato ni Apo Kapitan. So, anat makunam kanyada, ana iti kas lang maisarita pa riti nga pasamak mo, ta haan nga sikat na ibabain, no diket naapektaran pa iti biyang ti barangay Apo. Iti may ko nagmut apo, dumawdawat ang i-dispensar kina Apo Kapitan mi, kina Apo nga barangay mi, kina nga opisyal, nang nangrolo dagiti opisyal kada kami Apo. Yes po. Ket siya apo pagpakumbabaang tamok nagkamali kami apo nga pamilya, hindi nga ba nag-apo nga isot na kay babainan mi, kin kay ramramanan nyo pa yun apo, ket sapay lang kumaapo, tamapagawanda kami, kinahangay kumamit ang panunot apo, iti madikada kami nga pamilya apo, tapno kasta apo, aglilin nang yan tela ta kumamat, ngagkakabarangay apo, uray manarugit ti panunot yun to kada kami apo, basta di may lawlawag ko apo, pagawanin da ka apo. Okay, mano nga tawen mo agserserbi akas membro ti tano den ma'am diti barangay. 6 years po, sir. Data nga inom nga tawen nga agserserbi kan dito lang iti hinaka i damdamagam apo. When up po. Okay po.